whawhalangang. Ke kamata ki mua e pau i tukunga ai Form 1L hiri pe ko ia ka te mau toki hoka tewa ke mau whaiwa. I e Form 1L o kutoko hongo furu maua ia. Ai a kutoka ngā ia e hongo whaiako ko whare o walu le polo ka mu le saki whakoletu. Koe kalasi ko nisi toko hongo furu maua. Te uia tupe e toki ke kalasi. Koe uia tupe o hingoa ka ki kātati o lama mai ki mua. Koe ono i he Form 1L, e sidi mai ua tau, o tau afe o furu maa wha, lau tau masi. Koe lima, toa ka sepulu. Lama mai pegi mua tu beri mua kataki. Koe wha, lita laku lala. Koe tolu i e Form 1L, Maria Fletcher. Koe wā, George Whakahua. Pea koe kāputeni, koe tū ki mua i e Form 1L, i e si mai wā tau ke tau ake o furu maa wha, le ilani pepa. Tata ki pasta si mai top 6 i e Form 1L. Katoa puno. Malo. Teu, mai. Koe o whai ako pe ni e kinista o kuna iloto, me saki sa ole ti pe amo whare o waru le polo. Koe taanga koe whiria e whare o waru, koe whakahaka, ne whakahoko ia e he whai whipe koe whai hiva me saki sa ole. DJ, mau pe, tukoi mai mua whasi e Form 1L. Matotoi whanau, lan kurupe he lan kiki. Apa?
ko ai ko maneo. Ko le mai ai kau tau. Whanaua, o teke osi mau whapare. DJ, the dai mai mua whaka osi a Form1L. Heu kepe se maria mātua i a Form1L. DJ, replay. Fabalon ke o fayako e Form1L pale walu le polo pe ka mesa ki sokole ke frawa ta pe nga ai ka famalo pe me ke nei pure ako pe ki ka ngao e apini pe mo ya ko tonga famalo ki ko listai dulu mena be ofa fe unga ta mo pa ngai tolngia mo kada pas kasi mai nga to ko ni au tak ta mo ya ofa pa mi ko lisi sa to so se fo te wana o fa pa mo pa ngai ni mangiao pas mai kataki kita hobat leba ke Form1M o mo to nga ia e o fayan ko ni ko American solo moala pe mo ali diferente takataka e kelas ko ni o kai fa ta o to mo fulumata se va wata te fo kia fra malo ki he apia ko o famoni au tak mai na me o fa se mai ta o me fa pa mo pa ngai ni mangiao fa malo ki na pure ako pe ki he ka to ni mo ka ngau ko to ape o ya ko anga ko lista yulu ko lista na so se fo pe ki o famoni Aloha, and welcome to Form1M with their prize hunting they have prepared for us today. Form1M is taken care of by American Solomoala and Alfred Takataka, which they have 11 students in their class, and I'm going to go out the top 6 for Form1M. Egi fafalang lang, egi kau flash ko to ape, mato tayo fandaw, kau Form1M of to mga iya American Solomoala, egi Alfred Takataka. Iya kalasi ko ini, o kaya ay to mga formata. Dati uya to pe, ay to ko to ukimua, iya kalasi ko ini. Koyo no, na ikuna ya Mary Mau, kataki laba may kimua. Ko ini ma ilai sani ka atoa kada kipas pasi bai ko tau fanau ko tau lama me ai kala e ako ko tolu e nasipo ko kada ka premole i he Form1M o ya mahanga ai o ke ya ha fa yai ka mahanga ai to ko wa he tolu ai mahanga ya e nasipo dan mukasani kasotai. Dan ko iwa ke Form1M ye sipai wata wafe wo mafa mo sese talakai. Dan ko ipamte ni pe ko kimua ye Form1M ye sipai wata wafe wo mafa o abeya ki he foto leka chai to tai. Tete uno.
DJ mau tunggu mai mau festival. Kita oleh yang kemarin hiburan sekolah dan komunitas school, anak yang opak, semua berpoin pagi bagian. Kemaluan opak, maluan tekon.
Au taki mai me au pa me tanga tai Krista. Pangai di mangiau. Me abai Krista me mai. Ko me ia pa ya ko tanga ta ya ko wan Reda. Ko ani sere di tanga-tanga ko te lava mai piloto kini kalasi. DJ, te mau Krista. Oh pa ya ko piloto tu mai ba pa si ko man em fraos. DJ. Pamalon ke Fomanem, katoa te punau Fomanem, pamalon ke Fomayan na tanga ya Fomanem, ya tawa sa kuruma lima, mereka cermuala mereka alfred. Ke pamalon to ai ke kautoni, wa utak mai ke pile, takata ai pa falang ke tau katoanga no apa malanto ai tau kuruma fa. Pangani mangiaw, kolis tayo lulu, pangaton ngiaw. Kolis tayo sangat sosefo, pangani mangiaw. Kolis yung pamoni, pangani mangiaw. Kaulang middle school, pangani mangiaw. Au taki mai kita file pamon bea opa pamih mataplela yo tawa fe ngofuruma lima selai ngatu. Koi pala tiaw. Au tak mo me ao pa ako tau ako pilonebu pangani mangiao peka mo office ako ke wa mabanga wang manoa pamalo ako ke si kau to ko ape como tapa mayo bunga pa ya ko maru na hapay form 2L o to nga ya mo fa yako kadang form 2P ko Ameria paletua pe mo fuspato e form 2P sangadai fa falanglang o kuyai fa nawe to mo furuma fa te uya to pe ai to ko fitu tu kimua e klasiko ini pe ko uya to imua kataki lava mai kimua top 7 for form 2P for 2025 ko fitu en ke talakai Koyono kali dinui. Koinima neomai tongia. Koifa ye form 2P Beliana Polo. Koitolu Bliamilutui. Ono mai mua kataki. Koi ua i form 2P, si di vai watau ke tau wa se ko fuma lima, maka meoni tong maka. Pe ko kapteni, pe ko tu ki mua i form 2P, si di vai watau wa se ko fuma lima, ikuna ya Christina Paritua. Ke kuno. DJ mau pe tu mai ai foi fase form 2P. Koi fase
whanawhana mai e pure ia TTP. MC, o mamaria au pita pe fasia e form 2B. O fie mau e maka meone ia ha fasi o kumane. DJ, ha fasi a maka meone o fie mau e koe ke fote he koe whalai. DJ, like mother, like daughter. I'm a fan of it. Like form teachers, like class. Kata kita pasti mai I form 2P. Mo na tawo lungan ni watani. Tete puno. Ia tu form 2P, okay form 2L. Form 2L o tokanga ia itu Kaseloni peke ai sia to ngamaka. Frau tapi frabalo ke mato tai fanau malo ko ai pare ia tama. Ia to popo ua to 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 nia tau fanau ko yang ko mau inga o to mai kina kina tolo kai tau te fito i he malayo ia ko. Se frau tapi frabalo ke kau to kon to ape ko au taki mai ki te pire famalo ki he falang langi e minista. Pegi he kolista dulu, kolista sefo, kolista famoni, kolo middle school. Selai latu, tau hau pilo levu pegi ofisiako. Kau tahu lupa tahu form 1L, famalo ke matota fanau, pegi he kau tahu betul apa, naik seunga ya kamu panga interfa no, famalo atu malo ofa malo tokoni. Ya form 1M, form 1M, naik seunga ya kamu panga tahafe dia hibataha. Famalo ini ke form 1M, ai Peilau-lau pra mo ofa o fahau ko i he tau wafe o fulumani ma. Tanga da infra falang pege akau frasa to ape. Ko form 2L kita uwafe mo fulumani ma. Na ito nga iya yung fayan ko to Kaseloni pege ai sia to nga basa. Iya ki kalas ko ini o fakau nga taman niya ito mo fulumafa. Kato pe mo ke uyano ai to fitu to kimua. Iya form 2L ke sigi bai watau kita uwafe mo fulumani ma. Kataki ai top 7 ko kuyan to hingwa bali kataki o lama mai kimua. Koi fitu ali dia lopepi. Koi ono mere mo koi Antoni. Koi lima paya lopepi. Koi fa Jennifer Tonga. Koi tor i form 2L isi pai watau kita wafe o fuma lima falahola fine polo. Per koi ua i form 2L filimo i kafili. Pego itu kimua, pego ulaki i form 2L i sibai watau kita wafi wa furuma ima, na itu kimua abili yang kufuru. Oh my God. Tete upuno. Kole mai e biani polo, MC. Para tu kau tengah daiki, ngau fabri angai yang pisone, kau ngelo tepul, kamu firma awal kamu pare kelai, kau form 1 ni kau nak teramai ada yang utah setubu, kau form 2 wow,
Because top student yang in Form 2L. Ako firma, okay, we beat them Form 1, go by at the DJ. Mau be to my fancy at Form 2L. DJ kata pememori Oktober ya itu kau uiha kau papaku payalo keti mere Antoni kokoreto o vai qua coi fasi coi si ilolo he ko chempato ngai o iloto coi kau loro DJ tu ko memang vai fasi ai kau loro ko
Kimu ako nyo ko yung tao ko kay form 3T. Fana-fana ba yung mga tuwa tayo fanaw yan ni? Fanawan. Kung ano kasi ako tatya tayo may offer pa may hikolis tao fahaw. Ako mafia, maobe mauto ya po ifasi. Kaya tao kolis tutuk ko to ape o tao fahaw piloremo. O fe mau po ifasi mauto ke tamay ke mau fia yo to kato nga yo tao wa kulu mafa o yang ko nga. DJ kata time go ini tao fahaw piloremo ko to ape distance flow is yours. Toko na ko ifasi ay kau kolis tutuk ko to ape papi kolis tao fahaw piloremo. DJ? Dapat lahing. Davai ya. Free. Papulang lang kita huwag kay form 3M. Oh, iya. Ay form 3M o tukanga iya ay form wala na modeliston niya. Ya kalan si Bani o pagaw nga tamak ya itong mga formato. Nateu ya tupe ay tokoon o tukimuan iya form 3M. Kaya no, makay tutu. Kaya lima, Amelia Hemalote. Koi fa kato Newton. Koi tot ye form 3M ye si pai watau kita wa rumah lima Daniela Mohan. Koi wa Sharon Kaifoto. Dan koi tu kimua ye form 3M ye si pai watau kita wa rumah lima Koko Magnet. Kada pas masima ye atop 6 ye form 3M today puno. Mau kasih DJ kada katupoy mai. Form 3M to kanga ya inform wala ta moderation dia. Iya tu iPhone 3M te mai iPhone 3T, kiri iPhone 3T te mai iPhone 4K, na iya tu iPhone 4K yo iPhone 4P. Oh
Pamalo ni form 3M, oleh bang tinggal kita tahu rumah. Kalau kita DJ kata kita tahu memang apa pun saya fasih kaos, kalau oleh bang mau pun mau mengahipan. Sampai lagi lah, dengan apa pun lama. Kamarong pagkain kata kong 3M, kaya mo payako, ito mo alam ni Gazelson, abe fanau ni kong 3M. Kaya faawan tayo pe, matutang fanau, pe kau tahu nadai fafalan langit, koi beau fa kong 2P, ko tu ko yete pile, na feu ngaya pa mo panga etol ngau higato. Kamarong ni matu apa kau tahu fanau ko tu ape kong 2P. Koi form 2L, na feu ngaya pa mo panga etiaw ni mga furumaon, maloy o fa maloy tukon. Kita hokat leba ke form 3T, ye form 3T yung nga iya kau fayako ito mga toro, ayaw niya yung tangin ito pataw katofua, biya pa mo rebuka, biya mo makita matay. Koi fanaw, na fakawatama, ye form 3T, tangadai fafalang langit, peheke kau fas ito abe, matotay fanaw, o biyay ay itong pulumatol. Itong pulumatol ko ini, o ito nga iya itagin ito batang-batang buwan, di amin itang pamulibuka na mo makita matay. Teuya tupe ay itong itong kimua i form 3T, pero top 6 i form 3T, i sige ba wataw, i tao ang yung furumanima. Koyo no, siyo si Falologia. Koy 5, Rosabella Pepa. Koy 4, Maata Falene. Koy Tolu, Lontoa Loket. Koy Uwa, yung Friti, yung si Baywatao, kita wasa mo Frumanima, Lili Latu Hapay. Dapat kapiten ni pegawai tungki mua inform free yang si Baywatao kita wasa mo Frumanima, sedimili siope. Jadi uno. Kadang matutay fanau untuk pas musimay atau untuk tungki mua inform free. Kita mau pasi tunggu imay niya.
mai homo teti. Panafana maki sinaua ya. Naua. Paulo Remuga is not here. I really want to see him. There is my father here in my high school. I wanted an adult so I can call form teachers of form Pretty. Your kids really need you here to be with them. DJ, give us another song so our parents here in Hawaii High School can be with us together as peaceful. DJ, another song. Kamalo ke Palestina ya kutubu dan mo form Pretty ayam kalanga ya ikaw payago tang dito bataw kutubuan dia pamrebu sampai mo makita matayo ika ka kaloloa faflang lani o ekministan kita hokap leba kere bolo form 5 aya o kutaitali maya ay form 4K form 4K o kalanga ya esyon kami kaufusi Viola na paa ka mokala ni Pong. Form 4K, maupe, lama may dala kiloton. Kole pega DJ kataki tuk mabia kwa ifasi, lolotong ay tau talitari ke Form 4K. Iye tu ay Form 4K, o kiyay ay Form 4P. O form 4K ng mamay. Kada mo mas kasi may mo ang form 4K. Mato tayo fanaw. Oh, I see you no idea. I have the fun. Form 4K, untuk mga liya, ikaw payan ko ini, so lekan kau fusi, liola na apa, kaya mo kalang pong. Tadahin fafalang lang, ikinista, form 4K, o ya ifanaw, ito kong fumafa. Teulawa to pe, o uyan to ay ito magkito to, ukimua, form 4K. Kukuyan to hingua, pagkatatak, teulawa may kimua. Koy fito, siyon ito mo'y ato. Koyono mama eliki. Koitima choisi lado. Koifa ne maya ofamon. Koito e form 4K e si pai wata wafe wo fuma lima se kola lausi. Koiwa anama. Pero ito kimua e form 4K e si pai wata kita wafe wo fuma lima na ikuna ya peti fonohema koito kota ko ni kifafalang lani pamamato ta ifanaw na ifafonga ya ko anga peke ba fonwa per mo tau ki fonwa kon kotonga folang ko ya siapan ngahi training siapan te ko afita mo climate change aya ba to tahayan na lipo na kung okay peti fonohema kataki mo pas pasimay at to kito to kimuwa form 4K DJ tukoy may mapay pas koy pas koy free Maria
whanau tama o e ako maarunga hapai. Whamalo atu ki e form teachers e form 4K. Ai tupe mua e DJ, ka tuku mai mua ko i fasi. Te mo sa tau ya ka sonekani, o kai pike fume e tau e fasi whakatonga. Maki mo i fasi whakapala, ki kono koe te tau isione, ki a viola pa mo sonekani. Pepe ake, ai ki mo i fasi whakapala ki DJ. Bukalan yun ho. Come on, everybody. Pamalo at matua, malo mo ay paligyan tama. Pamalo no, pamalo ito po. Pamalo ito pa ako from 4K. Yung una kapakaw mo ay siyang yung puno. Kepawan ko kaya pamalo, pure pagkatang awe o pangkilang sa kalakalaka atong nga, ang takitay na uwi ako, pag pile, ewan na uwi ako pamagpangan yung magyaw. Malo na pamalo ito po, hindi ako maulunga o hapay. Kamalo ato ki office ko bana, frau may na uya ofat, kaya nga pa mo pangay wangyaw. Pero ki malaka ya fiaki, pa mo put nawe moy, au taki may na uya ofat, kaya nga pa mo pangay wangyaw. Kamalo ato ki tanga dai ki minister, kako fafalang lang, yeme ofat ko au taki may kete pile, peke kolista yulu, kolista nga to sosefo, kolista famoni, Kolo Middle School, Selaila tu, ako tapahaw kilalebu, ofisi ako, pangkilang ako kalakalaka, ofisi ko bana, peki malaka ya fiaki paboy put nawe moy. Pamalo ko yan kay Form 3M, kasi yung anataw mo nga, tamoy paangay wang yaw maon. Malo ako pito yung pamoy takon. Yung Form 3T, kasi yung nga nawe ang offer. Ketik tahu tahu ya hal ni kamu pangai wangnya wano kamaro aku mata tahu pana peke kau toko ni mata api ya offer ko mo to ko ihe ahon ni tahu pa to leba ke Form 4P English ta ka fafalang langit ya Form 4P okto nga iya emenepulo paya muli kamu emenini tahu pa ie galaksi ko ni o fatau nga tama kaya ay fanau ito kung furumani pa. Kaya ito pe mo, kaya uyato, ay ito kung tututuki mo iya Form 4P. Kaya ito, biyang siniporo. Kaya ko pa po isang nalai. Kaya ono, pipitalon. Kaya lima, Mona Lisa lang. Koi fa John Lecha, tokota ko ni fa falanglan na ikaw kata mo pwede fo nohema i folawan siapa ni i training na fa ko. Koi tor ke Form 4P ke si pa wata wa ko fumani ma adelai te takataka. Koi wa balamon ko kuila. Tokota ko ni fa falanglan ko uye konferensi ke hokat na fra katolia ki he lo halal baru. Nako tap teni to tu kimua ki Form 4P ke si pa wata ke ta wa ko furuma ma Hollywood ni ko. DJ ko si emeni ta fa pe. Ko fe ia apa ya mu. Ko ai aho mo kakamata. This is the time is supposed to be here with his kids. Payamuri, kofanaweni, tenafahari, hetaini.
Yeah.
5L, kata DJ, tak mai pia pas ke nau. Lua tua pe, pia hoko mai pe, poi kalasi ko ni hoko. Malo DJ. Yogi tenga, mata okasio, Form 5L ke mo lava mai leba i loto. Malo singai matua, malo papale, malo mafana. Koe galasi hoko, koe galasi koe ni. Malo pas mai ke galasi koe ni ko manai e matapune ko eneasi lakai. Ya mo e kaunanga ko salon te similai. Koe ni o peo nga koton, o tokomongo pulumahi ko. Malo atu he ngahi teu ka kopa o whana o mato. Malo, koe tokomongo suki mua i he kalasi koe ni. Koe hongo puluto analumi. Koe hiba, koe Joseph Tohi, koe balu, koe aini ko November. Ki maha mai peta hasua ke hanga tue matanga ka te koe. Koe fitu, koe lamli tau moe aha, koe ono, koe tari tamaki. Koe nima, koe tonga tui moala, koe faa, koe finau makampi. Koe tolu, koe Maria Ramel. Koe ua, ko mele utumai ko uha, kapteni o kalasi koe ni mai watau, ko ilai sipa akauola. Malo au pito.
kelas koe ni. Kata DJ tai mai pe na pasi koe buki tua. Kai hoko mai ai pe moe kalasi ai form 5S. Pe a lolotonga koe ia. Malo DJ. Kata kimai ai 45S lolotonga goya te poraho ko atu angai ofa goya koe 45 game na peunga koto e na taulunga pe koe paanga e torngia wana kopur mato koe 44 peunga na taulunga pe koe paanga e wangia wana kopur mani pamalo atu patua ai whakapale pe koe mawhana koe ngai ofa koe ni tokon lahi kia koanga nang mai patongia lolotonga oe tau. Koe 45S pe mo nau tuunga e sipi pai wa tau. Pato mulu tu kimua, mulu ko Rachel Coffey. Koe hima Shane O'Leary. Koe balu Finau Mafi. Koe pitu Teresa Bima. Koe ono Palatika Iketau. Koe nima Eva Halatoa. Koe wha, Sione Fufita. Koe tolu, Pauline Tohi. Koe wha, koe Nesta Ramela. Kapteni o kalasi koe ni, e bai watau ko Liliani Tugia. Malo apito. Koe ake DJ, pehe e omo paiako koe ni, e tokangai ia e John Savieti, pe mo Anasei Savieti. Malo apito. He tua o e form 5S, teu mai a form 60. Katangi ki kamatoto mai pe o maulolo ai ako. Malo apito.
Mamãe é teque, tá pior, kelas tahu ko kiai ko form 60 aku tekanga ini soilin tabake pehe matapu ne Devi tapi kelas ko ini pe uma ko to mo to ko mongful mamal sehuya tu atau mongful tu kibua ko mongful si smile tau patea ko hiva le sina tangino koe walu kololani peka. Koe fitu enele katoa. Koe ono ula se hapoka. Koe nima leilani taupa. Koe pā pae a hoteo. Koe tolu ko opa tuitakao. Koe ua ko chowen mounga. Koe kapiteni o Tom 60 en sivu pai watau o pauliasi tui moala. Tata ke pas mai ai kalas ko ini ma benije pe tu mai ona kan pasi o malo atu o mo ke me en na matu pe ke ma pana da moe tie a ko ini
atu ke galas ko ini. Kalau F5 ko le kita ho ko atu ipe ke galas ko ko form 6F. Ko galas ko ini. Oku toka ngai ya. Kau naga ko lusiane PA ke mata. Tadi na to. Kore ke uia to ipe to ko ki mua I sibi vai wata. Hakuru Bilimiloso man pekai. Ko hiva o siwa hotel. Ko balu ko SK hotel. Ko fitu sami final. Ko ono Paula he maloto. Ko lima maile polo. Ko fa ola tangnoa. Ko tolu sao silecha. Ko ua ko telita tau ke aha. Kapteni o galas ko ni usik vai watau o seini vai ki mo uma. Malo.
pehe kia Daniela Tonga. Holo pe homea whakalangi katau hoko atu ai pe ki he kalasi whakaosi ko kalasi maunu matahaya ko e form 7. Holo tonga ko ia te ui atu ana he opa ko au taki mai. Au taki mai e opa mea me he pale mahaki ko e baanga e limangiau ko malo atu ki he toke tāpure te ale hausia me ke kaungawe ai opa mo tokoni ke ako anga. Ko e taolunga e form 5L na pe unga kotoa ia mo baanga e te au tongo pumapitu. Mamalo atu pehe ke form 5S pe unga kotoa ia mo baanga e te au pangkulu maua. Ko tau hoko atu ni ke kalaki pausi kalaki kataki mau pe pamulama mai ki loto. Kau kiai angahi opa pe ko angahi taolunga ke mapana mai atape ai te pile. Kahili e form 7 te tau hoko atu ki he taolunga mapana pe me whaha lang. Malo atu ai pe singai matu. Oke me ahena. He ke ngai teu ko fa nau. Kau kan kia e ahon. Ngai pai ma koki ahon ni o pili tau atai na pe mai ako. Ia pai pa ka polisi la. Aku hangen ko me ako ngani. O ngani mana ko angen pe tau ngai pai pa. Kau kia e pe piala ia te tau. Koe kalasi form 7 te ui atu ai toko ngopulu tu ki mua i kalasi koe ni pe au kia i whanau kotoa e ngopulu mapitu. Koe toko ngopulu tu ki mua i sipi mai watau o ngafe wanima. Koe ngopulu mele lakai. Koe hiba hiniba sa kopo. Koe balu maka meone hopoi. Koe fitu upeolo pinebo. Koe ono hingano puapisi. Koe lima kilipi pangpo. Koe fa ko ana lima. Koe tolu ko kulaya painganu. Koe ua pakakato he kongsitu o kesaya tukia. Kapteni pakakatoa o kongsitu pea moe sipi bai watau ki wape wanima o Atalina na Noa. Malo apito. Mari.
sana hindi ay saya. Ito nga ko yun, katak ko ko rin, teu may, ikaw kaya ko. Saya to full video. Ipahaway ko yung mga tao na hinihingi, sa pagkukuha ko ay taulungan, Nia, ay papalaglan. saya ko. Saya ko kalas. So, kalas ko ini kopi yung pagkakaiya, ay taunanga, o labiblia, patay, behe, tewi tampak ko. So, yan DJ, hanap pakaus. Kahit yan ni Lama Malema, maanawa ang kalong, o kubuan, ini MC. Halo. Không mà có gì. Ha rồi. Pe mà cái nào rồi? Cái tu anh ấy school. Có ba đấy. Anh có muốn nhà có gì? Anh có muốn. Fatulungan patau tayo fanaw katang kita ho kat kita ulungan ay fa palam lagi kako ekulista o tak mabata kay gilaw ya ku faho kat ya selan kay pamali ko ni wan fa palam lagi Sudah ku maboro tau aho tau sai ku tau sintia. Koe kemarin aku kau kan topa, was kau deh kan sampai makan mie di luar apa ini. Kau kena kau deh ke hak tahu mai mie tu, mau mau loi kau tope, topo aku mie kita tahu apa yang kau ini. Nah hak makan mie ni tahu mai mie tak kau di muka orang ni, tapi hak kau deh, aku pun lot tu. Karena sekarang apa kita kita tak apa kau sonasi kau deh. Sehingga ini hak yang kami ini kita top apa yang kita ini kita memiliki harapan yang baik. Kalau kita hubungan kita kami ah, mereka tak orang nak atau apa ini kita tahu hak baik deh ya, ya, itu kan top. Kalau kita orang apa ini, kalau kita orang apa aku biar offer dia kufine ini. Kalau kita ini luar kapainu dia ngawe. Karena kalau Mesia itu kalau kapainu ini boleh fae kalau apa itu. Kalau tahu tu memang cuma kita tahu dengan fae. Kalau kau kita orang, sudah apa pikir kau agama motor betul. Kau nak sela ini kata kembali betul. Untuk kau kita sela ya kau ibu ya. Sela itu memang dengan lagi fae. Pada orang tahu berapa ini kita hanya dengan fae. Mereka offer fae apa yang hon. Tak imas kahema.
pasang apa? Pamalo ni ke tanai ki papalangan yo tie kau ki poe kamoy tie ia moy wataku kore mai vai mal takoy parecendo ko ako tutuku pure ako ko ni begas pasti ako ako tutuku pero piano ko peni ko mate ako tutuku ya ako malu nga hapan ko talu uki mo uki o kada do mata o fie hapan ai pako na imagino ay ko ene alaha ay roro ko fasi ko dice kore maselai kamo parecendo ko ako tutuku o mai ko hafasi ako tutuku Pega pau ka dia o taha todo ake tuku. Vai mal como tainien. Moi ko isto tuku to avea o hapa high school o ake dia kan motor ko to ave. Dice tuku ma fasi ako tuku no ko ako ba mo hapa. Como tainien.
Palestini, may mali ko lang, ke Toponi, ke lo Pulu, mo ikaw mafukong ako sa pima may Kristutupo, ke manatu ke api na saya ko na mo ko to. Saya bali ko ni tengah dai ni Krista, ko lawe pe ko maulolo, kay tupe mo ke ufafe ai tau olunga ta ko ni ki aho pea e whakahau kua tuia e whawhukong au e kau ngā toho palau i he api ko while ai toa mele kan solo moala ka koe tax o e tau wafi hong fluma fitu tene whakahau kua tu ai tau olunga whawhunga i atu whamalo ka tipu mautolu i he lava ke tau ikuna kawhakawa ai polokalama o e hoa tākoni ko le piki he kau ngā tau palau mo toa pe o apu while ai toa ko tau tainien, ko tau fasien pea ko e ki tek masiva o e kau ngā tau palau o e apu while ai toa ko ki banga pe taha neo mo ai fus mo omo pea mo e while mo whawhai ngahi patongia ke tau whesia i ngahi feito ke kau fia pe te ki pure ako pe ke toponi mo kau nga to palau e apini ke kau nga tau pe ke pue pe mo no pautoloa pe mo no popo e tau whanau i apini ko ki botol ko na ko i tano o hina o kia e kau whaiako iai whakau pe ke mo lama mai ke tau nga kau whata i he hoatani, i he tarunga tāpuni, i he tau whalokalama i he ahoni. Te teo puno. Se whamaro ata me ki ako tutuku o e ako marunga hapai, koe nau mea ofa ko tuku i he te mire, o whenga ia mo e panga e wate! Maro.
Maruan ke holo pe pe tuna papalangan kape ki onikate singa hi matua ta ulonu ku he holo ai apia toa oe kata ngai oe pameite oe ahoni Pea lolotonga ku kei whamau wopo he kalaipe, kore atu e DJ, mai pea ki whasi, ki mini whasi pe, ke whamau wopo aki, ai opa, kua mautuku. Mai ako anga lolotonga, he ahoni, maro.
nga tulo wat ke tangata ki fafalang-langi ko ek minista o tak mabata mo lao pe ko ko le ke fu mal-malo ato ai pe e tarapatap kakato na kamata ke o wau mahuinga ahoni ka ata mo oku ai fainga marien ke whakahoko atu ai ofa o mo foaki mai ma ai ako anga ki e whaita whakako o e tau ni ka pehe ki e konga o e tau fo'o. Ka kimuia ko fie tupe ai whawhetai mo e whamalo ki o tua mawhima ko ui ko e tofahala pia mo ene whakalao-lawa na tula whakawhainga marie ai ngahi ngā whakatongia ko toa pēna e whakahoko. Talu me yono whakakaukaua ai polo kalamani. Kau whawhetai ko toa pēhe whiawhini o ku tau whia ai whatongiani ko uhi ko ene tataki. Pea mo ene tokanga e kina ai ngā whatongia ko toa pēhe tau fuesia i api akoni ki api. Pea mo ngahi ngawe anga ko toa pēhe tau whakaunga tāmakia. Wata whamalolo tohunga ia mooni ki he tangata e whafalang-langi ko uhi ku lawe i pe uma uloho ai tau polo kalama ka ko uhi ko e mahuinga ia ai feitu una i he whanau ako pia mo ngahi to ofohe ko toa pe whakahoko atu me he ako angan o ku keke kau whakataha pe mo ki mautolu o a umai ki he houani. Pe ai whamalo ki he tangata e whaiwhekau, pia pe ke kau taki lotu ko toa pe mo hufia mai, ai ako angani mo no tokanga e kina e mo ui whakalau maria e whanau e awhalaite ko toa pe. I kai ngata ai ku whiawhia ke wata pe whakamalo ki he CIPDA mo ne kau taha ko ngā koe ngahi ofa ko toa pe ku maulawe ai e aho koeni ki e Palestine Police Tutuku pia mo ene komiti ia e hounga ia ko ngā koe tau kau ngā kau whakataha mo e te wahi ai siuperi ki e tau fo'ou. I kai ngā tai ku o atu ai whakamalo ki a teki moutolu hono kotoa pe tau kau ngā kau whakataha i he koloni. Neongo e fus mo mo e masiwa ka ku mo kei fia pe mo mawhana ke foaki ai fupaanga lahi au pito i e whiawhini ke inasi ai a whetu ungingila o te whelenite mo e toenga e ako lolotonga na e whiunga kotoa a hau mou ofa pea na e kai ke whaiha a mene kina ia ki he paanga lahi koeni ka i e whiawhini u kwai mawhana ia te au mo e toenga e kaunga awe ko ngā koe ofa lahi koeni Fe unga e ofa mo e paanga e taha mano, baluake, maawauni. O pea e whakamalo lai ai, kia teku moutoru ono kotoa pe tau kau ngā kau. Mo e maulotu ai vai, whakatawange, e kei whakapulupulo ai pe ki moutoru e o tua mafi. O ato haiwi o kulahi, mo whakalahi o mungahi ai anga mea, o ngā koe ngahi ofa koe ni. Ko inasia ya ko anga i e whiawhini. Malo mo ofa lahi atu kia teki moutou. Ko le peke tiuta lahi, ke ni lama i mua whakaosi ai pe ai whakawhetai i e whiawhini. Malo. Ke tau whaosi. Pea koe nonga e o tua, ai au kumamao, i he tatai o atamai ko toa pe. O whakene malu ia e minista. Kau kape, kai pehe ki he kau tau whanau mo mautolo no kotoa pe. Tau whea ao o wanahili, he kresi pea o tau eiki ko Sisu Christ, o whae o tua, peo mo lau maari mai no ni. No poia ea te mautolo no nahi, kai whai tō tai ngata. Amen.